Sister, why not this hand again? Sister, give me go. Set result go. Sister is the Kung Lady Lap. Ngangi kung pienge na lap. Sister, yeah, Bazar so uye ko. Sister, kay skincare kasi na malay dala. Kay season lagi so. Skincare adum yam ka hai na season of joy de adum normal me na season ay ba adum season ay sunscreen season ay moisturizer season ay. So hen ba yam ka na season de. Sister, dressing style yam no na uye ko. Kay sum lay dala kay digi lagi sum breakdown sum to. Ay ayam ba te tum kay hai ni yam kana kay hai do no. Ayam ba na ay ayam ba na kay mintra de ayam ba ay season na ba pot se. Online pot se. Yam na ay pot yam khan gal le ba ko. Adu na pot khan ba ni na ai na hek pam ba do hek phangak ta ba gum ba yaw ba dai ri chatmin na ba kan da su mi na as nang pot khan le yam na chatmin da ba nungai te gum yam hai gal le ba. Adu na ai chatmin na ba do tan ba gi dum ai online da phone da dum scroll. Tora da ai khan. Sister je online de dum si le. Lay da ba bu din na te dum lay ko pa me yaw ra kan da theng na kan da. Ado ayam ba na di online da gi dum season na. Hasik di online je dum online na ma tong da hai da isa mo su dum si le ko. Sister yam nu ngai jai nga tang do zo wai sa fi. Sister, why not this hand again? Why not this hand again? Sister, give me go. Ai lên thôi. Sister, this is the pot lay lap here. Kung lay lap here. Pretend lay lap one. Sister, yam Bazar so uye ko. Sister, kay skincare kasi na ge. Ai kin season na de. Skincare kasi na de ge. Natural beauty. Sister, yam Bazar so uye dressing style yam na le ko. Ano sister, kay brand de gi lay wi ge some breakdown to mo. Ai se Oriflame cream di tay ba. Aduga sunscreen mo sina tay him sina de. Ado sister gi dress ko. Kaya ni some price catalog ke collect ke do some review. Ai freeze na Canada gi pa sa humya hero cream ne. Adu khongao zina chatre da mo cream. Adi sister gi wase ko. Kudang gi gari ze si kai brand tay. Khang ni ji mi grip to biro pare. Birthday gift with Tommy. Yeah, no, I just sister nga tang do zo wai sa bi. Thank you. Why not this hand? Sister give me ngam ta yo. Lakshana. Sister is the pole la. Sister yam Bazar so yo ko ki yam hai ma le ko. Sister sum ke hai makeup ki sum skincare ki brand season ba do sum breakdown. Ai ayam na do NT yo season ne to pole season. Sister dressing style yam na le ko. Dressing style sum labor kai online de gi order to ra labor price ka sum breakdown. To de thai dum low e dum. Local store ko de dum low e. Adu thai dum low e se do. Không có gì đâu. Bi ga to la. Ye fa sa ba kala ko. Sister ze nga si le dress ko. Yam fa ze ai ta sister sum price adagi kai de kai de lai bano ko pano sum. Si manung dai lai bane ba ko. Ai fruit sina chonga yang khai lo e ba ko. Aga khangau sina cha chwet yang khai ma. Cross ti. Ha, cross sina si chamri, si studio dai. Studio dai. Price ti. Khung sira. Khung samri. Samri da. Sister big to the kai brand de lo. Ai hini khangdi. Local. Adu mo sa yam lo ni. Sister nga tang do zo wari sana pi be. Kam ngai zai. Thank you. Sister is the Kung Lay Lap here. Iman bi ko pot lai la. Sister yam Bazar yo ko figure kasi yam Bazar ta sister ni sum kay skincare kasi na ge sum lai. Skincare ni pak thoi na this na de Oriflame ge oina to. Oriflame to yo. Sister dressing style yam na le ko. Hek se to ga yam Bazar to ma le ko sister. Ado kay brand de lai no sum price ke ka sum breakdown to bro. Ai se mình đi tụi Bazar đấy thì em mình tụi brand đấy em phải cái thằng gì đấy. Ano sister cái price sister nga si sila with this local store de labor price because ai sẽ dress si aku malah yung akin eh. At kag na ba? Ay aku malah pang atong sila ko. Tay ka sila. Yang nga sister natin to so why sabi. Kaya some sin na balay din kay brand is na gito man. Ay
Garnier nung sizinay. Sister dressing style yam nale sister ko ado kay sum bazaar di labra local di labra sum price breakdown ka So hum go da idea so bodo adum leiraga sizinabni na ithana sizinabni yang kui sizinay ba ling na siya sizinay na sister ki wase ko kay brand di labra I was first was Tete, kurang gari was. Basi bazaar name ne. Bazaar de kya de lagi. Home ini. Home ini sini. Oh kau berapa price ka? Kui. Oh. Kui. Sister yang nuai je ngat tang nuai zuai sana tu. Thank you. Why ngat tang san se yang le? Why ngat tang san yang le? Ming kai ko. Oh, sister boleh lah berapa? Sister dia apa uye berapa? Kayak skincare ke sebenarnya ke sebenarnya. Oh, sister dia kadang-kadang lebih dulu baca. Tersalah lah. Oh, salah. Ado, sonje dress style jam nak le buka. Dress style sum lagi je na. Local lagi lagi bra sum price ke kasum high view ni sum selai. Kang dia mana tu ni? Oh, mana ngalih ni ba? Price sum tak kang berapa? Cảm ơn anh take it. Cái lấy lạc rồi. Iman mình có sum bazaar sum lạc phần này, sum ada lami thì nào cái sum. Sister gì apa saja, sister gì cái brand cái sini apa cái skincare gitu na sum. Ai cái số thứ đâu vậy sini dia dah dot and care cũng masih sini kan. Sister gì dressing style gì am nan ui ko. Sister gì cái brand cái lấy cái khot cái sum breakdown sum. Breakdown đâu brand gì. Sung cái lối bazaar mà lúc đi lấy bên nhau không có số mà thật tay ghé đó đó cũng sẽ cần verse kia phải chịu đem mà chọn đấy gì mình phải đón cái tàu ada cái đang cái gì cái brand cái xin được reflect cái đó sister ngã tắc rồi sao Why ngã tắc sang cái gì hả Why ngã tắc sang cái mình lấy bằng tắc Oinam dagi Anjali. Oh, very the lah. I say live lah ko dila tiyo ko. Exam dal ba dah ko sila. Oh, sister si apa saja. Skincare ka sila ke. Hayo. Hai di hazik ti ama diam beda gina. Ski ama. Oh, serum ko matayo. Sister si yang sekarang nali mo kay brand lagi som live. Atay di thado po kem sina di. Oh, ali dressing je kai je lagi som breakdown to. Dress di ne, kamay do nakang decide ke tum lay hai tar. Online de si bukan lay de na. Apak na chain de di online da. Oh. Jadi sister yang ngajar ngateng tu so ai sao không. So why ngateng sa yang ada. Kay gi oi Sister mình ngập tới hai rồi. Ni bisa. Sister je sudah boleh belak rồi. Boleh belak. Kai boleh belak rồi. Kum bien belak. Sister je apa saja uyo ko sister je kai skincare ke sini na. Skincare ai kisini na de da. Sister je apa saja ubah dah skincare ke sini na sini. Bagay dia ai kem sisi na di skincare. Ai sister ke dressing style yang nan uyo ko. Ato sister je kai brand na ba lay na online order to. Satu kum at pag sisi na ado kum ba de late. Sister yang ngajar ngateng dulu so ai sana ko.